Loron diak ba telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida ponto ida megahertz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual, bahia edição atus nen tolnuru lesintolo. Hamutuk fali hohau Padre João Boavida. Iha edição idane ita se reflecte hamutu konaba na infeto nina sarang ang atunune ita hotu bele hetan salvação. Razão ita lo reflexão idane ma tamba iha lorong walu bulan dezembro ita se celebra solenidade ka festa bot na infeto Imaculada da Conceição niang. Nebe sainudar padroeira bahia diocese Dili, nomos padroeira bahia itaninya Rai Timor Tomak. Então, importante atu ita reflecte hamutu konaba inang idane nina papel iha historia salvação niang. Banghire ita kuliah konaba ita na infeto Jesus nina inang maromak nina inang figura idane be hau bele dehang sayane sang tema idane be dalabaraklium mosu ya debate entre ramu uing husi kristão sira balung dehang katak buat nebe katolik sira halne los balung deskorra ho idane mabe atu dehandet katak figura idane importante tebe tamba maromak rasik precisania atau bele realiza maromak ninia plano salvação niang. Tamane ma kaune importante atau ita reflecte konaba figura idane iha lorong ida ohing. Iha festa solenidade na infeto Imaculada Conceição niane ita se rona evangelho husi São Lucas diang capítulo 1 versículo 26 até 38 konaba mistério anunciação. Kata konaba evento ihanebe anjo Gabriel mai fo hateneba Maria Santíssima atau nia kous uang maneira nebe si hanaran Jesus nebe si sai nuar maksoi nebe mos maromak leteng asli ninia uang taung idanemak evangelho nebe ita se reflecte konaba Maria neba. Agora banghira anjo visita Maria buat nebe importante nebe anjo deklara neba mak nedehane sane abe fetok mane kuain tebes tambahira Maria rona anjo ninia complementane buat tidak nebe mosia Maria nia fuan lara mak Maria nia fuan taridu. Maria nia fuan taridu então nia la comprende konaba complementane katak salos. Taung idane mak nia husu klarifikasi ba anjo. Mabe iha itania Biblia tetung dehang katak tamba ora hon diak tebes iha maromak nia futar oing. Mabe lia fuang idane be iha original iha grego sira usa iha Novo Testamento atau descreve konaba complementare mak anjo dehang bania Kekharito mene ne katak ida nebe maromak hakonu ho ninia grasa ida nebe maromak fo grasa wa imbania maromak halonia moris iha estado grasanyang tamba lia fang ida nebe anzu hato mak atu dehang katak Mariane moris nurar salalaik bahiran yang moris Imaculada Conceição dehang kata bahiran yang moris husi ninia ina ninia knotak nia salalaik. Tahu idane mak dalam rumah ema ladung comprende tahu mak sempre mosu debate hane. Tambah saya mak Mariane salah like. Hauning atu bele comprende kona ba idane buat tidak salah like laos buat fong. Yang Antigo Testamento bahira itale kona ba criação emaniang dilio bahira maroma cria Adão no Eva molok sira monu ba ia salah hori desobedece bana maroma ninya karak. Sira morise estado idane be santo. Idane be sira halo dialogo maroma, idane be sira hak basic amba maroma no sira moris ndar ema salah like to momento idane be sira desobedece ba maromak tama sira hakarak atau sayane sama romak idane mak halo sira monu iha salah larang maybe iha Maria ni hatur ninia obediensia total ba maromak no maromak hakunu nia ho grasa tama nemak ita bele dehang katak nia salah like ita bele mos rona iha banghira maromak mosu ba iha Moises ya raifuik marang maromak dehang ba Moises dehang hasaitia one sandailas tambah rai nebe osamane santo. Ini bahira maromak mosu iha ahi klobur. Ida nebe nia proklama nia hato mensaje salvação ba Moises atau nia liberta povo Israel husi atang ya Egiptu nia dehang kata rai ida nebe Moises samane rai santo. Ne iadet fating ida nebe maromak mosu ba. Oro insama ita bele entende ida ne nia ligação ho Maria. Maria ida nebe fo ni ang hodikos mane maksoing lori mane maksoi yang notak ba fulan sia nia larang atau turu katak niane figura ida nebe santa figura ida nebe
karik ita hak besik ba ita precisa hasai mos ita ne sandalias hane sang muzias halo banghira ni hak besik ba maromak iha ahai klobur tau haunui idane buat rumah nebe ita bel aprende kona ba santidade Maria niang seluk tamak iha templo Jerusalem yang ya fating idane be ema bele dehan kata fating santu liu ya templo ni larne fating idane be santu liu kai idane be entre fatin santu serne nia mak idane be santu liu tau ihalarane ema tau saya dehna ba ihalarane ya arca de alianza ne dengan kata ya buat idane be simboliza povo Israel ninia moru khomaromak nebe tau hene ba so nailulik bot serretu bel tamai ba atau sunu insenso atau bele hamulak ton tamai hene ba kolia konaba maromak ninia presensa tamane dalam rumah ita entendemos mariane nudar arca alianza fauniang nebe iya ninia kanotak nia lori Jesus mane maksoing idane mak halo figura idane sai santa figura idane salalaik figura ne importante tebes iha ita ninia historia salvasaunian tamane mak importante tebes ba ita saranin sira atu hato itane onra nebe bot liu ba Maria tau penghira he itane oração Ave Maria sira ita lao sahi itana infeto mabelilu ita hahi misteru Kristuniang misteru salvasauniang nebe maroma khalo lihusi ita inandobeng na infeto salalaik ninia foang ninia sarang ninia kooperasaun ho maromak hauni idane laos eventu idane be fasil iha Maria ninia vida tamba dalam barak liu iha evangeliu ita rona kata klia fuan roma nebe sai husi Jesus ne ibu Maria rai buat cerne hotu iha ninia larang anesan Simeon hatetema Maria tamba kosok waidane surik ida se sonaborus onia fuang entang Maria ninia santidade Maria ne submete amba maromak Maria ne kooperasaun ho maromak ba iha plano salvasaun ne laos tau Maria posisaun idane be nakunu ho prazer mabe posisaun idane be ke dalam balung halo nia sente terus nia sente sofre iha ninia moris então ya misterio anuncia saun ne buat idane be ita hare makidane kata maromak hakunu Maria ho ninia grasa hotu no halo nia sai santa atu husinia mane maksoing maromak ninia oang mane bele mai moris ya mundu bele hola ising ida hanesang ita ema atu bele salva ita ema tang buat tidak tane be ita nota iha evangeliu anunciasaunnya makidane Maria ninia fiat Maria ninia fiatnya kata Maria ninia sing Maria hatene kata situ sound dan nebe nia sehasornya difícil tebes Maria hatene kata nia tenki sakrifika ninia mehi ninia desejusira ninia hakaran di aksira ba ninia ang no karikmos ba ninia familia atau ninia bel hakuak maromak ninia plano salvasaune iha ninia moris nia tenki hamamuk ninia ang husi ninia mehisira hamamuk ninia ang karik husi ninia ambisaun pessoal sira atau lo saida atau nia submete ninia ang atau nia maromak ninia plano salvasaun yang bele realiza iha ita ninia moris atau ita ema bele goza fali maromak ninia fidelidade atau ita ema bele simu fali salvasaun lihusi Maria ninia obediencia no lihusi Maria ninia sing ba nai maromak entah ni bahira ita celebra lorong intana infeto sala laikne buat tidak nebe ita precisa hanu kona mak primero maromak mak halo santu nia maromak mak hakunu nia ho ninia grasa no razang maromak hakunu nia ho grasa ne mak atu nia kous maromak ninia on mane no lori nia henia konotak bafulansia ninia larang segundo mak ita hanu kona maroma na infeto ninia sing no convida ita atomos hatang sima na maromak atau continuamos obra salvasaunnya na maromak karek ben sampai mihotu